वास्को बायणा हांगासर रवींद्र भवनान आशिल्ल्या वासीन केंद्रांत झुणी पडिल्ल्याची कागाळ वास्कोचो आमदार आल्मेदा कडेन पाविल्ली. कागाळ आयिल्ल्यान उपजिल्लोधिकारी आनी आमदार कार्लोस आल्मेदान वासीन केंद्राक भेट दिवन पळोवणी केली. मात थंय तशें कितेंच नाशिल्ल्याची म्हायती उपजिल्लोधिकारी सचिन देसायन दिल्या. I got some complaints in the morning that there is a big queue, no proper entry. So I came with the replicator and I think it's I will give volunteers. आता I'm listening to the volunteers, they'll help for. How is the response of the vaccination drive here, sir? The vaccination drive is good and see people will have to get vaccinated and then they will be safe. So the vaccines, they are saying some shortage is there. Vaccine shortage is not there. See, there are different type of rumors. Rumors are doing different rounds. So किती झाले गव्हर्नमेंट आहे घालतं हांव जाणा गव्हर्नमेंट मिस्टेक ऑक्सिजन कमी आहे लेस बेड बट गव्हर्नमेंट इज डुइंग इट बेस्ट. Just we had come to inspect that vaccination center is started now in Ravindra Bhavan. Chikle जे पयलीं आशिल्लें ते हांगा शिफ्ट करून both the centers we have started on the Ravindra Bhavan, ground floor and first floor. So हांगा कितें if there is any crowding or anything, just to inspect we had visited. So हांगा if you see, you can just see this. There is a nice arrangement which has been done and absolutely there is no crowding here. इवन हांगा क्यू सुद्दां भायर मेरेन पाविल्ली ना. इट इज टोटली इनसायड. भायर सुद्दां कोण एकटो उबो ना. 18 to 45 जे कोण रजिस्टर जाल्या तांकां आजून वॅक्सिनेशन इज नॉट स्टार्टेड ओवर हियर. वॉट इज बींग डन इज ओन्ली 45+ जे लोक आसा जो कोण हांगा येता 45+ आपले आधार कार्ड घेवन जो कोण येता वी आर गिवींग देम द वॅक्सिन्स. आनी तेजे शिवाय थोडे ऑनलायनूय अबाव 45+ जर कोण ऑनलायन रजिस्टर करून आयला जाल्यार देम ऑल्सो वी वील गीव प्रिफरन्स ओवर हियर.